Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Va xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela kahle a va swi lavi ku hi vona hi miyerile. Hi ta swi tsundzuka leswaku a ku ri na huwa leyi ri kona eka Gaza mayelana na ku va Makhadzi ya kumeka a xaxametiwe eka xiyenge xa Best Xitsonga Female Artist, nqambi ya Xitsonga ya xisati leyi nga ta tlula hinkwavo. Naswona a swi hoxekile ku va Makhadzi a kumeka a xaxametiwile eka xiyenge lexiwani. Se hi voni nkandziyiso laha Xikwembu xa Radio Quintin a karhi a kombisa leswaku kahle loko hi languta eka nqambi ya xisati leyi nga ta tlula hinkwavo, hi languta munhu loyi a nga kandziyisa tinsimu ta yena kusuka eka risimu ro sungula ku ya fika eka risimu ro hetelela hi ririmi ra Xitsonga. Se Makhadzi a xaxametiwile ku ri ku tinghoma ta yena a ti hi ndlela yaleyo kumbexana a ti fikeleli swilaveko leswi va Munghana Lonene FM makomba ndlela va lavaka swona, kambe a xaxametiwile. Se mi ta swi vona leswaku va Munghana Lonene FM makomba ndlela vo lava ku hi vulavurisa. Ku na category liya a va vulavula hi yona ngopfu eka social media ya timhaka ta Xitsonga Best Female laha ku na album ya Makhadzi. Mi ta tsundzuka ku album leyi hi lavaka leyi album leyi tinghoma ta kona ti nga vumwa hi Xitsonga hinkwako Fika number 1 va fika number 10. number 10 na se va twa no a mi twa leswi mi swi vulaka se a va swi tekela enhlokweni album leyi ya Makhadzi a ya ha ri kona laha ka Best Female mara tinghoma ta Makhadzi ti kona ka tin'wana ta category ku tiyimbeleriwe hi Xitsonga. Kambe hambi swi ri tano hi swi vonile leswaku va Munghana Lonene FM makomba ndlela va xi lunghisile xihoxo lexiyani. Kambe u nga ti vutisa leswaku loko va kala va xaxameta Makhadzi xana a va nga langutangi swilaveko sweswo ke ku kala vanhu va sungula ku va bahuwa ku sungula ku ri kona va nga ta lunghisa xihoxo lexi va nga xi endla ke. Hi ku twisisa ka mina ndzi vona ingaku loko ku karhi ku xaxametiwa swiyimbeleri va tshama tanihi xipano va languta swilaveko hinkwaswo leswi fikelerisaka munhu leswaku a xaxametiwa. Xana a va nga swi vonangi leswaku Makhadzi a nga fikeleli swilaveko swa ku va a xaxametiwa eka nqambi ya xisati ya vunanga bya Xitsonga leyi nga ta tlula hinkwavo ke, tanihiloko va karhi va swi tiva leswaku vona va xaxameta munhu hikuva a karhi a yimbelela tinghoma hi ririmi ra Xitsonga kusuka eka risimu ro sungula ku ya fika eka risimu ro hetelela. Kasi xin'wanyana loko karhi hi kamba kwala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook swi tikomba Makhadzi a nga ri na mhaka na swona swa masagwadi ya Munghana Lonene FM makomba ndlela. Hikuva loko hi kamba eka xiyenge xa mabulu xa Facebook ku hava na siku na rin'we laha a nga ti kombelela tivhoti. Ha swi tiva leswaku swiyimbeleri loko swi xaxametiwile va sungula ku va ti gangisela tivhoti, kambe Makhadzi a nga tshama a nga ti kombelela tivhoti kumbe ku posta swin'wanyana swa mayelana na masagwadi ya Munghana Lonene FM makomba ndlela ku komba leswaku a nga na mhaka na swona swilo sweswo. Kambe va Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tivi leswaku hikokwalaho ka yini a va fositela ku va va hoxa Makhadzi eka xiyenge lexi ku ri ku a nga fikeleli eka swilaveko leswi va swi lavaka tanihi xitichi. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro.